Uba Renington leng dok tongkar. Uba day Menteri ketanat PHE jong kasar karjala. Haga juga por UMLA kamau kerwat konstituensi. Haga sing tok ding. Ulalai ban bu ya umono rim nak mta bantei. Ya ka rural hat kabala penlong hamadan hajan mokerwat community hall. Ya ketika program lapenyai daka Meghalaya State Rural Livelihood Society harangkat kajing trailang berka Block Mission Management Unit mokerwat. Ledan langru kakong Sikhar Kongor IAS kepada Deputy Commissioner juga South West Khasi Hills District kum kasembut kongsan. Jiran kum ni yin nang la sisa banwan ra ekoroi kapar ha kaba nakapos kapor yin yaiwan. Hoi matang singin bu inu monorim juga de rural hak haka tengka kaba lai pholai lak tengka haka jing ya kontribut lang na kaliang jong ka naba na kaliang jong ka na kaliang yu video bat kunjuru na kaliang juga NRLM kila ya sailang kene pempoi kene ka pisah pat haka bangapek ya ka drawing tolong ka drawing kaba internet hadu kata-kata ka drawing kaba internet hadu kata-kata ka plan kaba i bang sisyawan pe ikwe lenti haka baki ban ya don benta ban sna ban tei kene jingtei kin yok ban pendak haka por kaba biang la dalong kaba lakin ai por system handai dalong kaba la ngikwe lenti bakin la ban le kroi hadu kata-kata le se ban up ya kata por system lele la imla ban control la omla le se hawat ni sadon ka vaccination ka weina ki jinga kun yo sarkar kalong ban ai ya ka vaccination ban ai ka injection ni ki breu ban pentikra bakin don ka jingya da na unu knang jipang handai kumbala matai madam disi menne hadin ban ai injection ru ngis ngotho kumbai la batai madam menne bakalong kumba syukup syatri hawat ulaba tu umhapsyo ka jing jihi ka babar sibet asem jihi syu lada na kle tehnai dang jihi na ti na kejat dang jihi ki jan kinap na marbo slok uday telese ke jing ai vaccination ro kalong kumta dang la ban yo uto jing pang covid ki ong hadin ban ai vaccination ro dang yo hito jing pang covid tehnai ka basgo tenar kalong ba da jur syu ulo sulong stang malumala ten mar kita ke ai ka bang kwa na jing mur kalong ba wat lang la yo ai vaccination kalong ka baron kam bangin sumari la de bangin le yakini ki basyo ai ya kata ka social distancing kajing jingai iway na iway pak kali ka basyo ai kabom lu pisah mar kita kalong ka baron kam hadu kata bangin dengmas bangin don kata social distancing bangin nom ya jan bangin nom ya lek aki jaka ki bakhapnya ngine lek berkampung kelut lagi mut lek ka bangin rukan ka bangin i bakhapnya pala ka rukan kadai kajing klik jonga jong pi bangin pek no da koi pakerukan